घंटी तो पाइबनी आग टपी जाउछ काई मु तो पगटा देइछि मु देबी तमे पुणी आग को टपी जाउछ घंटी पाउनी लाभ कोन साहाଯ୍य सिना कि कोन साहाଯ୍य करियो बोले आग टपी जाउछ हाने तो नाही भगवसा औ আজি স্বামী গুরু স্বামী পরম বান্ধব মোর ইহকাল পরকালর দেবতা বলি কহি বুঝাউছি ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ବୁଝାଉଛି ଲୋ ସଖୀ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଜାଣି ନାହ ସ୍ୱାମୀ ପଦ ଧୂଳି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡି ସ୍ୱାମୀ ପଦ ଧୂଳି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡି ସ୍ୱାମୀର ଚୁମ୍ବନ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ସ୍ୱାମୀର ଚୁମ୍ବନ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ସ୍ୱାମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ